Happy Sabbath. There is change. We say happy Sabbath, happy day. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Oh, you want a day. Pastor, God is good and all the time. God is good and that is Ndate tebanga nche nderongo tumuka omaite ababande omuntu kuri Richmond na Nyororo abamami baba tumuka aiganje kroto ikire sabato omoiko kubwata abantu lakini ndoje ngagaye karo obabwatire ngokwana bale Bwana asifiwe. Amen. Bona that's it moika bono ngokorolegas ndorora atebe kanisa nga Bwana asifiwe nyo abantu bakire tebobwe tukukwana. Amen. Njenamo 7-day Adventist kanisa yale Maxwell lakini balinga bamanyetema mwezi biamon yase kanisa na ndekra to kumera ndekra ye kanisa kerukia makweli ne nyangi kwa sababu ndete nkwa ne bintu biribyo ena akira mheshimiwa Abuga ongasire karibu wiki ibere ongasire sana mpaka no ndi gore karambo litna mukandi ndi goraki tindi goje ekya ma edin kya nkonda ngire na ndo ma edin ara abo monto mo yo chinga kigete adenga inju abantu bana bamange bitina bia and I want to confirm that bitina bia goraki abero monto bia mheshimiwa will continue working abantu bonse PSH ward 45 n'abantu bana bantu bangakete chikura bonse na enchira yoka ndanyale koro obonne bwanyesanye ndanyale ko tugire tere nyesanye no okorera abantu bana egasi. There is no another way. Kwa sababu hakuna mtu mwingine ataruka kutoka kwingine, hakuna governor mwingine ataruka saizi nikiwa ofisini afanye kazi. Mimi lazima nitafanya kazi kulingana na vile sheria inakubali na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo let's be assured. Nataka kuhakikishia, and the pastor, this is important. Tuespina wanyabibeto including injina morajo ninje one of the chief sinners. Na kitogo ochira before God kwa sababu ngento kireke maabera. Enda eto wateba hiyo. Mondo ta kurmo gerta goja kurma atega iga ache kobe gavana ga ochira maite. Moikoyo ta kurwa sa kurwa chota into twe kaba kusi trad site kusi elemoy. Abantu aminto account adenda tukwan lege ndikras mange kwane botambe. I'll repeat nitasema vile hivyo. County yetu likuja hapa tukapata iko mbaya. Mheshimiwa muongea juu ya hospitali iko hapa. Hiyo hospitali ilianzishwa kitambo. Tumehakisha imeisha hata zile equipment zilikuwa zinakuja huyo mtu hajaleta, lakini namsukuma. Nataka nione kwamba hiyo hospitali ianze kufanya kazi. Ndiposa tuhakikishe kwamba ease the pressure ya level 5. Level 5 for employment. And the pastor says this is very unfortunate. Aba angina aba obolite mo kubuli emetinye ere kianda manya mutinyi mutangana yokabro yokato mpako yokiana kwa bugoli omwana kwa enda nyakitali alia kerwa ikiroro abanyakitali kera mbayo ose operation yabembe abana baenko iburu nyakitali gai banya bayiburu wemye amstini lazima barenge buko egiye kero mongna bugoli obolito metinyi kiana
ekernache nanyora enyagitari eri abantu bagokuorora rituko erimo 24 hours abantu 25 to 27 abanyagitari bari demoted abanyagitari babwate bakali bakora ibintu byabo ekana ikorora omuntu orengo ororo nkumuboli ntebe kibesere ngo osangiririga adenga ya gavana kibesa ngusangiriri milioni 47 asimeti nyetatu nkumuboli nere rifaro yaito ntebi omuntu oyo ngamurusi omuntu anywe nkonyu amaru mpoka ogendiga lyo swaroje kana murusi oronga biko omuntu oyo mungao omujia asemeti nyele toto bagusangeli milioni 47 bono ye bagusangeli 230 million eto kunya no chwanja amanyinga y'abantu engenje unyanje to koru 47 ekichire cyose ipinara cyanko genda ndetse ko batereye abantu bamenye lazima tukua nebintu bigaye kanisa and the pastor lazima musabire ekebeke kioboyi lazima tugekana nachabo omwana obo nochabo omwana omintu inje tindigo sekana muntu ndubense n'injobe ntuna abayisiye tugwende kuba omugaso gwensi mwenyerete omo judge Chief Justice Maraga akaboli bunga aliye ekran call interview ebi nabire gache itkoye sabato no kole mubaide Maraga ingi Maraga badebe ya yendo kende ngio kia mwenda maxi gotatikie kio kakio kana gendukie ya somyo mwana karo moke kagote kubo monto monene ta koraki ta kweba iboda tende gaiga aige kanisa mawa nyabibe malema abaro gigombalema wono bali ntu abanyabibe gato tu anto kwandega na kitu ajire kanisa torole pastor to beke no na ba pastor bande mbali baya lakini pastor inonywe ngo kolre gas within 2 years kanisa yako re pastor all of us put us before God because I know muntu akira mauta nayo okora egasi ya Nyasaye na botura okore naenda okore bibo manyetinga kitini ayekoro muntu Nyasaye tusabere tokore gasi naengo de pastor kana ondenga lero sadaka lero kumtenga lichiko. It's very clear. Muma iti michango ja koraki. Muma iti ja kan. Bona ni tu ansukuru michango ga banda abe TV balega iga. Babu ate. Batu me badenga Simba no ba ingina babo abuga. Pasta na ba sabira ba karo ngende ke. Muchanga. Moda ke to be against kiri chikoliwo. Ligo kwa. Intu na ba Kristo lazima tobe na mbeye mo. Ase koska gento keke amplichi na lichi ko yebu kulira omoele oge tutu gega nanyolte chikura chinyinge sana tinguma osina onyana abage chimonte abangina malema abangina na dinu mai tumo wata beke mai abasaje barumwa wali na ne kanisa mai ga topi mai na barugo ngai Ndedo denga injega siane no okora bantu bane gasuna Nyasaye andahire nanga kirichi koligo kolikwene obo ibiborobo onyina buragere mbu chikura tigabo ngote bongo ibiborobo lazima tubotenene rero nyagitari nangu kwana abana buko konyora batimbaye oranyoro mwana okugoyirugolo emyanyimitinyikando okule mbali bako barifa abantu rero bawo kunyagitari alya to reduce record 25 bit control lelimo in record
okonyora monta atari okunyekta ngento kinende turanyare gokorekia ekera inu mwatoire bibaga yokubakorere gasi mwama yakonyora omonto mwakente ekura akoimoka ogenda Nairobi ogenda esegiti kabenga nyaktari ya musongo ekwete esengenjo na agenda ngasieka umufreji gete emekora gete ekorukuchi broga ya enkore egote una leta gentukie amache bareta amache mbeo bate una leta ndagira chinyanya bareta chinyanya mbeo bakana abanda abo ki washindu katika jina la Yesu moja yabo na chabe mu rumiro na chabe mu iskomino lazima tubakane alitindiko bayibonera no ena afite myaka ya leko mna akole ondowo chakosoa lazima akole gasi yado isemo chakeke kanisa mo mudekana na lecho yasikia ogenda na chocho ikera onya abantu batagita abantu bantu kibako bara ndaitendigire gabo basabe mheshimiwa mwako anegore basari gaya ena chichang karengere iboronga abana mubuate bakore form 4 batachiete university abandi bakore standard 8 ingitobo korana barabo secondary na rule chivesa 240 million pesa kitari ngoro lakini renda aba bakore form 4 batachiete ingitobo korana nkagenda ngakwana n'abantu ba Kenya commercial bank nkabayebere bagandinga gavana beka milioni 25 tokoye na milioni 25 bosa oira abana 20 school kire ward chiwodi 45 na abate bili kire ward lazima tunyora abana 100 umwakoye nyasaye kawanja next year naenda abana na 150 igonyo mwana kali isiko takura agenda achikugenda chipikipiki umwana tikagenda nyole gento arata miriko kinyomba eskili mayne yokorosia machi mayne yokwagacha osine yokobuna chichuma kolinga chichuma mayte kerese ikina wone seje gendera to Middle East Israel abantu bale batanga etako gendera mono ekera abantu barondire gasine korete nero ekerese gigo cha koera wali mono bako genda kwagacha onore nkonyora turabantu kuruga iwato sabe sege yegender eto sabe yegender ono yara gendere ire tusabere totumama mrago jo bagenda bagacha kosa na boy abaisike bagendoro tosa bana ndese ikite basoko ese ikikoru kali nawe mora lebu kugaga nyasaye ngote bya bana bazina mongo gende kinyoroge itampa ko mwana so ninja mukwana bo sege njira ansa bon lakini tusamenga ikere ko denga mongo ujisaidia sege mwele toraika bana mongo uweme tengejo mwele tora korek pracha manyanga nyasaye ngo chali chinga kicha korek chere esenge njira wadali kono rawada kwane mpaka margo baraki ganti girega pastor nge direction. I want to ask you about Wednesday, all of you, those ones who have children who have finished Form 4 or who left school at standard 8, please register with our vocational training centers. We'll pay for the school fees, we'll pay for exam fee. Do you want it? To work under a school fees, the exam fee. You make sure umondo you amekula lunch, amekuja nyumbani, akimaliza apewe certificate na apate kazi. Otherwise, nimeambiwa hii plot inauzwa. Chief, that's what you told me. Hii shamba inauzwa. Sasa nini? Ni hii ya mwenyewe. Sasa hii next.
How I wish tungepata pesa ya kutosha tununue hii. Lakini sasa ile umaskini iko katikati mwetu. Ni mbaya. Lakini first again tumefanya fundraising hapa na president hapa na kanisa ya Kikatoliki. Wacha niulize, ninyi majirani wenu ni wa Katoliki? Wanatoa pesa wapi? Na iwa kuru serious. Na roji tu akwito mchango gaiga. President Ruto akombori nyaki ingi tuacha gukora. Because kanisa igasangiria 98 million. Iga igetie kidie skulu. Yani yasa facility aba Kristo bali bakwenda Catholic mono kubabo. Ivu kumbali afunga kidote. Aba yiri kimere lo senga kidote. Obo ingimere litobuwate. We must challenge you. Inuna ba Kristo kimuleta haya. Lazima muoke, basa kubiseta yeno nsi yange tukie. Yes. Onye na matoka ba Catholic babwata matoka na babwata mubwata. Onye ne biashara namana ndora nyomo okora bya kubabwa. Lakini esenge njawole ngere ngatika sabato yokangoika. Igore ibanga nyabote bigo jinto kanyiroji. Igoronero. Evo, I want to challenge. We corrected. Actually, the president, when he was asking me, he said, sympathy, then we leave it. Because the president gave only 10 million. Already the church, that day we corrected, na Bishop Noarek, we collected 98 million. They collected 98 million. Plus the church got around 110. A million ya motoko giga. Say very about the way one of my bank, I think I can go in here. Maybe ele okay then you was in your baby born or upon your chili come to the Chiayere in your tell you man only wako Gatuaga che enyom owe muno bukanga na bondo tenga kitu asangire chimiro niko wanyene merongebe to akanire so that it's a place era boro na nekantai wanda edemba challenge nyene litoke onya matoka gire leta twaga che kanisa tali boy ebo wanya wadi gajibesa nyomba na bukure play by the way kana ngon chi nyengo na kole regaiga como pasta naro ko pasta mbuchi pasta you must be knowing him nero le como pasta ito riruta satellite bona de agwa sabaga kale da chines vaira abangi na leta abasaere onya tubuati injuri kandi oja wakoraki oja kon a pledge eliwa de chi nyengo na nengo enda school ngenda andika nchikoenge nankurweli weye maambiti ngoenda chini lakini nika pledge tinje tinga kaneka na ngon chinye nyasaga nchakabo mu council umushahara no mutangani I remember nkagenda waka na ride na pledge eti ekero na alenge kon chinye I remember na tuaga ajite riruta satellite main charge umochango walituke yol nenge tulinge 60,000 grosso mushahara one sometimes give a promise and fulfill ikono etu ati rero ugo chaga iko kole ndukie hotel ndagirega pastor you'll be able to guide us this is my church more or so next time karwaja ko yole mechango munda angel to koro muchango rero tuwe sadaka mo wanja boy na bonyo walre kanisa nada que te como bono gipso nese que ya na kanisa na tigre na ro nga ya sawo ko kunil
Mo wanja boy. Iba pasta tusaberani. Kuma saberani mna motele inega. Tusaberani. Anda bana ba ongonye gas to konya abantu. Boy, mo wanja boy. Go gipsa na ndika bo montomia. Ngwa diga bro konyoma.